tìm bằng riêng xa ta giặc đi về là thế lâu xin ta gần lấy ba càng thứ ba càng có đi mà hôn xoan đơn ta na kami lấy từng gal khát bên pan missionary give min calling nhiều kia đang ta hồng thoa lấy tung nó sang na té xa bèo gió qua té xa hey ông nhìn ta lia gió qua về hey à đi ta còn tung ta missionary lâu năm qua ba ông qua thế luôn đang na chứ ông qua thế khen hello sang nghe gió đi thế mà ông ban đi sang mà ông bay thế ra ta na yai lo ba to you Zomi te asiano ngit khang sen itang lo himale akong di gam garing hong te zo Hello, kare Zomi ule na nule pa sangam ule na te kum zasin na khuti sang mang sem na kol kama Zomi te la kam sem na kum zasin na lungdam ko na le to pa tunga lungdam ko na asem te to lungdam ko na ki pa na hun azang khom ding ka ki na ya ama luan dingin tel na anga minamin tupanga hi blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. Yeah, let's all stand and sing. Sing
chi to pa min phan na la sa ringa pasian min thang ta hen chi ka sa ringa to nai sak chiang na happy na to Raven Sam King ma sine pa sa Raven ma si Oregon Oregon na pai to pa nei sin hầu là nó cứ làm là thúng nghẹn ngày ngày ni hallelujah tàu pa vang lên cũng cái cũng tàu pa răng mà nó hơi tàu pa cũng Zomi ta băng mà lâu nín hoa sang pa nín nó tàu làm tàu lấy tung hơi bên trong US nông to cả tàu pa hi Tulsa cũng bia hi bang ina răng mà min phát không kể đi ina sắc lệ khang pa này is nông tai không tàu pa không à bây giờ cũng sẽ lại nó tàu pa răng mà na xem pa Bukan lupa nunggu apa kai jinung tu sata. Tuina tu pa ia kai jitu tempo ina. Ima kita nama minumpat kini ina. Nongong sakto pa, nongong pa. Kuni hunte hero nama mungkin to pa o. Kuni hun suka tik hero. Lima katseri kamal kem sangi nama tanga hisatai, nama valger na hisatai. Kahun kem pe wakit pa nama na top dong. Nang mengung buang zop itu pa. Kepa Yesus ni kahun kem pe. Kung ako yan bangin kung biya ito pa siya no. Long kami na tuki ko. Tuwi na. Presidential speech by Dr. Chindo Kham, President of International Zomi Community and USA. Ina tunita kina presidential speech hong nei dingi ama asame ba ni kun peng na samjal yan ni le. Let's clap our hands and for our president. Amasain dunia hiwanga Kup Centennial Jubilee Celebration Boy ibo tina dingin Hunpa hong pia awang lian Zomi te pasian Leile Van le sunga om khe pio piang sak ipa pasian Amin tanton tung tahen Dunia hi Ibo lahi sang mang pa Joseph Herbert Cook Tenu pa Zogam hong tun zo le So lai hong bo sak zo kum da chin na Jubilee boy pen USA gam book Zomi in kwan
Zomi Community USA để in tên nào lệ vai hôm nào to à chỉ bỏ hi chỉ dùng công tàng cầu hi Zomi để bây giờ cũng là sung tôn tung hôm bị Abraham pasian Jacob pasian Isaac pasian Joseph Howard Cook pasian Franklin Nelson pasian le Zomi để pasian ipa toy nai na ikut telam to zia in hallelujah sagi ve ichi chiang in could back this time we are praising the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of Joseph Howard Cope, the God of Franklin Nelson, and the God of the Zomis. We will be saying hallelujah 7 times, raising our voices and hands, and at the end we'll be clapping our hands together. 1, 2, 3. Hallelujah! 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 We are worshiping such an awesome God, who is the God of the universe. Tunen na he pe asem te sian abiyam inami hi khang manin ang tang to pa min thanang ata hen. Dunia ki kai khom na ang pe be sa kum za sung ton tung zo mi te hongom pi le to pa hong pia I biak pasian tunga lungdam ko na le ama mi za te a hi zo ga hong pai missionary masa pe na hi Dr. Joseph Howard Coble ama nu nga hong som to missionary Franklin Nelson te pa toy na poi kham di nga ki kai khom mi hi sang mang khup te nu pa in van gam hong zot sat hit chiang Amau sung piang atate in zong hung na sakin tao hi ayangin adam lai atute sung panina turitakin atupa hi Robert Cople atunu hi Christian Copte hong kiel te hi manina lungdam mamahan. This time I would like to acknowledge the presence of the grandchildren of Reverend Dr. Joseph Howard Cope. Robert Cope, would you please stand and turn around so that everybody can see your face? Christian Cope, missionary Cope's granddaughter, Christian Cope. Thank you very much. The current senior pastor of the Second Baptist Church in Germantown, Pennsylvania, the church that sent the missionary family out to Myanmar to work among the Zomi. I would like to acknowledge his presence of Reverend Ernest Flores. Would you stand? Thank you. Sang mang pa from Nelson and Val ngamong to san kinta aziz sang mang nu Philelda Nelson in Ongdam Pilai hinapina akum tamle damlo na hangina tunita kum kiel telo hi ahi jongin atanu ni te ahi Lois le Karen ong kiel te ahi manuna lungdam mamahan ama te kiel pe anel layun zogam te dim khopi pana khang khiau hi a zomi te hong nuam to ma le hong yin mama ahi. We like to acknowledge the presence of missionary Nelson, two daughters, Lois and Karen. Would you please stand? They both grow up early years of their life among the Zomi in Tetim, Chin State, Myanmar. I was talking with them last night around the table at dinner. Lois was telling me when I left Myanmar at the age of 11, I never thought I will see any Zomi again in my lifetime. But there are 4,500 Zomi living in America right now. Lai sian do sunga Pauluin kay mana sepen khai chivo hiya Apollo sepen tuibo hiya ahi zong ina khang sakpa ahi le pasian ahi hi ji
Paul said in the Bible, I had planted a seed, Apollos watered, but God made it grow. The pioneer missionary, Dr. Cope and his wife Elizabeth, they sowed the seed, and the Nelson family watered, and the national leaders continue watering the seed and the plant, and God made it grow. So right now among the Zomis, 95% of the Zomi are Christians. Thanks be to God. Amang rasem naga, pasin tupa pia ina, mabarong som tuwin tulay takin Zomi sunga, za som kwa lenga, Christian tu mihi manin topa mentana nga tahin. What the best as yani topa mentana. Ay zong ito ni na kung sa chinpoy ibol ni na Zomi late tung bang Zomi de to again the two hadoma toy na Zomi de la Christian na tun zo khang li itahi mi tam pite ama wot ko lo ina nu la pa na gam lo in lo so kai manin pian thang na anung ta pasian kum pale to pa san na kitchen om lo pi na amin tapi lo Christian itam kha in kalami mo te hi Demi na sang mang teong puak lungdam na tule anong tapasian luang kham liang ana umana bia ipui pate na kanga zong attack swat na ringin Zomi te lagap anong tapasen khallo na attack ong tung saktaen pasen chupang pien ha kun jagen Zomi te zo gambe ka kiom non lowa America gamma ma dana kagel bang mayin Zomi tu lele saga bang kiom tai na Zomi in kwan kipo na mun song ni le mun sagia om tai to bang mai na Zomi in kwan kipo na le tung gam tuam gam som le gam thuma kiom tai le tung mo pa om Zomi te tunga don chiang ina khan le khat ki na le chu khwa na le ba pual ling te be kelvin ba pual lung tang ahi chi tang na le ki na le thuma na anung ta ding pasian Zomi ken parakin thupang kataen anung ta pasian imangil le inut siap pe maale Zomi te diam na ki panahi nga ahi Zomi anung ta pasian alam to himal in kwan le minam pe anung ta pasian lam ta lam to pe mo ni na Inong taso na so detail na hedwa at kung tapos yan laptop inong dentahin. Tuloy talagang paikay imalakit tutungap lungdam na itong laki. I would like to say special thanks to everyone who has come from afar. I have not mentioned yet, but I would like to also ask Karen's husband, Bernie, and Lois' husband, Paul, to say it as well. As I mentioned earlier, we're expecting that when we have the big celebration in Denim City in Chin State, Myanmar next month, we are expecting 40,000 people, 40,000 people to come together to celebrate, to praise God and thank God, and also to celebrate the life and the work of Reverend Dr. Robert Cook and also the continued work of the Nelsons. So I'm so happy that we are able to come together from across this nation, and I just pray that God's best will be in our lives, now and always. Zomi te am na ken, pek le tu ken bawa, anong tapas yan nom na tupay na kuleton ng dentahen. Tuwi na Jubilee na tum na hilinga. Tulay mun sang taga chief guest ahi Reverend Ernest Flores le Reverend Huphen Paute na zam mahya ong nei ding hui mi khatina som nga be hilinga ave ka pen zabe ong sing ni ahi manina to ding na I request nuam hyang. Now I would like to ask Reverend Ernest Flores and Reverend Huphen Paute to play the Jubilee gong right now, and each person will play for 50 times
Altogether gonna be 100 times. Reverend Florence will start for 50 times.